pacho da. Ti denti na wo say osuani ukonyem. Senior high school. Denti na wo say ukonyem. Denti a. Pese me hu denti a wa wo fo ne hwe omudi uko school ya makomo ne wo say ukofa ba ma na onyem. Mama metimi ka che say wonyem ba ma na one ne nyem 10. Enkwara ne be wu 10. Die ne ha onte wo say ukofa ba ma na onyem. Ma pacho bibia me. Ye hwe ofie. Pacho opre me. Ba ma ne hwe. Me pacho da bi. Onyi se wo no. Eba ne sei na Uma me ba mu a obeka cho se de ba man de ye wo nyina wo se anya oya wo ko hwe do Man pacho wo du sei ana uma me ba mu me pacho ahase ne nyina na wo hwe me ahase ne nyina na wo hwe me na me pacho edru be minya be 4 months ni mu ho no na matam no enti na ama ne hwe na ye bibia wo ho no enti me so na bibia me mama me asote se ni se na ekọ enti no hospital compromise me an starting ente me start ye na me wo be 5 months me say sabre ni nyina uma me bebem se wo hwe na abeye bufu sem se uma me antumi antene ka wo school a wo de wako Bema so anyemu a wo se na adwuma sem ti wo nka no esa da o ma me so na wo se ko hospital na obefa ma mi bema se na adwuma ye o na adwuma nye o doctor se men kan so onko so ampeme won pemia ma me ka fra wate udika ma me pa ampemia ko se se mewo na mafu ni sha ma me pa cho na enya sa me frɛ me maame sɛ me won ho ana sɛ bibi sei ba na wakoya me maame ne niam bi on me minim ho nyansa bia enti na bibia me frɛ no aka kyerɛ me sɛ ye sei di aduane we ye sei enti no me call hospital ba bia the doctor be ka kyerɛ me bia no na ma frɛ na ka kyerɛ no ebi o mo se me moja wo fam no a kyerɛ me aduane a me doctor be na ka kyerɛ sɛ wo fusa ko ne be ma ne na me pa cho me minim ni di me call counseling room hospital be me pa cho konfa no chi me pa cho enom si 19 years no just a bema no ene oda me pa cho me ko bema o mo awo no oni adwuma no onko so ampemo me bu say unit be 19 years me ko man chire bibia musa anfa anchire no enti me ko twa scan no say wa be se bema ne dem so no na me pa cho na me ne boy ni nyina na ete dan ba ku suku no nko bi ma me pa cho me ko na Yakopon ya do na nka osua masundwe ma na mato aso onya bosu me say me pa cho me 9 months sa me pa cho anya ko we so o saba obi oni bio ba ma no adwuma me pa cho o ye adwuma o ye di adwuma o re manim afedi o ye adwuma o ye di adwuma man pa cho mo de ka akokon aso dabe ni twato ko we me pa cho na say de menini di na adwuma mu komonti no menim te say yen fra wo ma me ne kan say pimo na be ma na be pimo nti on van cho me pa say me pa me ma me cho say eye we na me ka kire no eye we be say me ka kire ne say doctor say me ne be ma ne me pa cho say no na aya ne ya na say bibi fofo so wo ho no ma ye aya ne ya me pa ne cho on fan cheme Nana, I'm not going to say, oh, smart. And do that could that, send me, oh, smart chain. Then, as we try to go a club of Christian dear, may catch us say, as we can say, so we say, if you want to free, trust country media. And so I did good, dear. So, na
na me ka tro asa ka tire me a wo fi ho wo ko wadan fo bi ho wo dru me no ma me kasan na me so be ma dem ti be se ma fra wa wo fa na wo fa wo ho fi me de ko de en fra me la bio na tfimo so say wa me appo o papa so so appo fi se wo subanti ja so kroma se ba so me fi ntimi ma wo subanti po wo ntimi antra barenti na ya no do bi ma no ka sem do ni bla enchiro no se the bible kan ya no kredia na ya wo ba kan me na wo be su wo ba kan me su ba e ti sen so wo ka chi me na ya ntro wo ti ya wo kasa ma fu si ne wanda so da famiko na ya eno kwani me bawo ya ka me peye di e na ma wo na so so wo di wo peye di ne mo asawo e na wo pesa wo bo e jamai e na wo ba dire wo na bu jamai na bana we me kama na na se me se ti do na no ntrada na no transition e be bia da wo be wo fi wiasa e be bia da wo na basa se be wo fi wiasa me se na wo be no ntrada so passenger dia so na bebra papa na sa ba ni de me se na wala ni da me sa be bia da wo na basa se me se be ni na ba so da wo be tin fi wa hampo ni ya ba da e na me ka chon bye. Auntie Gladys. Ma Gladys. Hello? Auntie Gladys. No, man. Now what to say? Go pardon. Pacho, dear Naba, over time. What catch Uba? Oh, I got to see the little say. And it was on your woman. Me next be a macatano. Cacola, when you call out the first on the shell, no. Why should you take a to home a court, Grandma Bia? Me better you will deal with that series sooner. Me next be a macatana. Nana, I'm going high court. Batai, nyabotre. Tieme. Ma wa komanto yem. Binim say abatai ai wo mu no yet was pa. Say wo dia bofra be ku school. Ko hia dia o se mi hia no se ba ma. Nyabotre Auntie Gladys. Nyabotre. Nyabotre ma komanto yem. Ayo. Nyabotre. Beso, Makumantoyem. Beso, Makumantoyem. Na yenin komo kakra bi. De na ba, wo de bufu akache Gladys say, nempla no, oni ni wu du. Enkwara ni be wu du. Baby a omu wo ha ko enkwara ni be wu ha. De na ba. Ma, asemi nyina ni say, akwalai me papa tena ye me papa nyemu ye na papa ni fase me ko ya kola ntungu ma na ya kola na ntungu na me wo no ni na ma sha kola isa me de mi ya sha kola ta me ko me wo no me na me ko ta ma me no wa mo me ma da wa mo me ma ida o na me ko ya sifie akola we say jama de dan ba ko me ya hairdresser ana wo ja so na bi mi salon enyama wo am ya ma me ben say o fe nye juma and the result ba ko aye na onye de onye sika no san ko tro ma akola we ja nye fifiem plane no let me na wa ha say we ja fifiem plane no we yinti o ko try ne papa nche won kran o fe jane cham chocho ni me kura ne so me frɛ me kura pa ne chose me frɛ no o fa na no kasem bɔ ne bia ba kola ne ho me frɛ na o fa nkyɛ me na kola yi ese dwane ye na wo ni nti akola me so be tie ma atem na sa na kola ne ka no me se na o ne gwa ni ntra da so wo do akola ne wo do wa ni twa me na so na ya de me kura bia me se boy no me ya no because boy no Mama, ye say oba no wa fom
wafom ti ubo mpaye se okwa wo so no wo a da bia ne banwu okay me se ubo mpaye se okwa wo so be ma no mpresu nti no okwa wo so no munyi se du bia ne banwu wo batayo tina wo se wo di ya okese wo gina wo na so ma wiase nyina te se one ne betena dia owo du kwada ne be wo du wona na no owo ha oni boy ni jai en wa ba na ni tiri da be sta ne niam na wo di ko ko tre tiri so nyabotre awo uma mi ni mani anasa wo fa ni mani se da wo fa ni so na wa trauma ntan tiri so also di gato na bre o eno Auntie Gladys ma dinti na mpesa ne be ma ne betena me mo ni na ntena me wo di ntia me mo ni na ntena di ntia pe na wo mpa be ma na sema na se be ma na nya okasetie bi ni ai anya ya di odi na butia fo ma je mi bi odi na butia fo ma ye mi bi na me say me mo na ya ni na ntena na ya atu opa me na me wo di ma wo chemu me say me ma ni bo ni ntena da asisi onye mbosome nkuru wo be ndai okay onye mbosome nkuru wo be ndai so ni ma mbosome nkuru na ko ko nti oba wo na so wo akoda ne ngu ma eno me busa wo asem na wo ba na koba afa ba fi ye nyina akra ye ne nya adwene sa akoda ha wo go school na wo koda be ma ko tena be ma so 19 age 19 wodu hi capital be na okuta be ma su ko nya adwuma wo se de ma wo fo kabia nya na metie na me so no nya pressure ni na me so no ni na nya pressure akola we fi na me ba no kra ma se na ko ya kwala boni a ohu na ka ma enya me ya da me ba we da su kroma obi no be tia ka bonya ka kwala no da su kroma obi no be tini ne sa ponta ko ta kwala we ya kwala boni da enti akwala ni yesa no e kama kuma na na bi so be ta akwala ni ju no one pay for my men do no so what be to ade and your friend me wo take any school me say no kwaya you say ba ni fiti so na ya no me bula me so onye me bula papa me say me bula ka to na papa aba bula na do na for wuya me bula pa me na wo say me bono or because what one side bro when to me akolu wa fa no ho no mo Auntie Gladys eno Gladys mami ni ye ne yero ni ye ana yero ana yesu ye ne beje se ka obaba form se ne o se di abofre ho adanse ekra obi nim de nti a amo akoto sa amane nu ti mesel se to bo ase na sam na wo de wano aka no twesan na ye hwesa akrenkwa wo so somdwe mu na ye nyina ye mra mu bi na hwe sunsu ade 19 years de onso aware nana ya What's the mama kai? Me pa try. What's the mama kai? Me pa try. Today na beka. Me pa try. Dia me ka chen. Me pa try. Dia me ka try me ma me ne say. Ma try bibi biara ma ye obi afa che me. Ma me nim say ya o na ma wo de cancer. Me nim say ya o na ma wo de cancer. Enzi na me dia ba say. Enti na me dia ba say yi Auntie Naa ene papa of penifo nyina enso okotodwem no mo power chew mame ma nya se mpese mi gu ani maase haya chew pa na me de ba enti be ma ni bu kwase ade wanti nya mfa na bu chafo anko wanti nya mfa na bu chafo anko na me do de me kona na ya wo me se nya ko ma me pa chew ma me sro wo kana ya wo na pa ma wo na papai ya pa che ma me pa chew fa che me misro jai bibia fa che me ma me pa chew ma ko man so le no Auntie Gladys ma me oba na so pa chew we ya turn on the bio na oso so wa no asem
onim se ne wasi abra ne ho free mofra brem ti bia wo beka bia no ebe ye adwuma ti obasa mansan so nkoto dwem se waye obone enti ne ma memfante no nyese ne ngwase wo so mo dibim ne o kenyina hom wabra ne ho mama ebe TV so kra o se opane ma me cha waye ne ma me bone won ka se ne ma me afom no wo se waye ne ma me bone ama ne ma me de na no akaseti ana na wo so ti amansan pocho ti mo amo franka cha ne ma me no me hwe se mbeka cha ne ma me se we de obasa opacho kafra monko fam meko ne asu wisia ne hwentia ensa nkogum Auntie Gladys oba no so opacho Gladys there Sofuni mesra wani die wate die sie bia fa nyame wai yesra o fa nyame ne nyame nso fa ncha abofre wate abofre ne ba ye ni nyina ne buta ye nyina ne se wodi chopa fire so woni msane maame ne ho ene wafom wo enti yawdie ene wagina so na wakasa no mensam na to na brabo so na woni mse yawo wo mu na wodi aka no ebe ye adwuma enti no wodi dwato abe fire so se wo sere yen yempa cho maame wa maha so ba begu ani mu ase enti yensa de yensa yem sere woni die ni ahobrase mama de abofra ye bia no fache no wati na dua ben na etwie yasra wa ma Gladys mesraw popo wani umnisuo dafa abofra bo ni nyina chere wate na sebia sabofra ko akwafumo bontensunia sabofra ko pem akwafumo bontensunia ma Gladys ka obetum ni ka akwapachawo endi fane saje wa akwafumo bontensunia na wodi afumo wa ubedu wani betunya mianim na ade boni ache no edi facha akola iba ye wate Damba cheyo medawase tili wakuma munyina afache no Mama pacho me kwaso apa wacho mesra nya se mpese migu wani mase enya ni ngwase enti na ye ba ha no musei enya ni ngwase enti a mesra ofa cheme Kesai o mama tio Mama mesra o minim se na wabra wo me ho ena asem na kan minim se ya odie na ma wo de kansa enti mesra ofa cheme jai bibia cheme me pacho a Auntie Gladys ma oban se opacho onso wadofo a atwa hie nyina se opacho kura wo bosume enkron sa obekwa wo so ti so batan de yawo ekakasa we tia ne ba no chesan why chesan mi hu yanka so de ebeka chipa timpacho chesan Auntie Gladys chesan why chesan so watumi awo ba tetenwa ma wadu say na bia ne mfum so nti wo begina so adome no mi hu yanka na kache ne won na ho sa o bio sa ti me so chesan that's it Anas ma show ma me bo o ma me say wo yesuani o suani so de o na be ma simple entiasi ti wo be say e bo say ayen fom so ana bai ana nyitaba ti wo ba wo na watew ho ato wadesua ana wadwuma so kosi say wo be ye wadwen sa fe de ma me pese me ware ma me pacho ene mi jinante na hanum sei ana me sha obo say emre bi atwa me ka cho say raba na pese meye no meye eyemfom so na ba enti mesra se nyankopon ya adom na me wuwi a duma yo pese me bia atene me ho na maye o ka chem so pese me ko migration ma me ka cho say me wi a meye adwuma na me so metimi abo eskaka kra no na me dia support na o ka chem me say yo enti mesra o me wuwi a adwuma no metene me ho aye na metimi abo eskaka kra no
na migration na opese me ye no maye mesha wani monyam ama me papa hu se woni mbotaye nti a wan yi me engu Auntie Gladys obesun osusu ti oba tan rebe fi neba Auntie Gladys oba tan ni rebe fi neba na Facheno neni aba no so yen so kwa de yen fo ano so se sabo sha wa sei won hwe adwen pa wo ma mekuta ebi no so se na kwa se won so wo mo fo nko school nya bi wonya ebi no wo pe na se yen che school fees wonya wo ma me wo papa se wanyi wangu a won pe we gira ne na so a ye wiye na se deni ana special tina suma mi huni ye na senya me hye wasundue mu a sa bose we nyina matintima mama se nyina ye nyina ya twa to ho ya behwese wo to wa de hye so na wo butaye na abam 19 years wo ma wo checheche what na make no sheba bia wo free hweba bia wo free upeki soap tradition go so ana pe je peso be ye lo ba wo dwa so umpe ampa cho me pe ti den kuna be me katre wo den kuna o ma mi adanse o se me be kura de obi she me nkom se obeye me masema nka me nyini ti den kuna be mai o katre wo onya adwuma ontumi hwew pema na be pemo Anas Bible cry my opportunity o se kai baby a free we ase sakra wadwen ye nyina ya ye bonen ba se wo kai baby a wo hwe ase na sakra wadwen a onyame be ma odi chewo Anas bo se wo se ni ye pa chai ka chewo mame o mama mi esu ka chewo mame o mama mi esu pa mo ma wo ye ya ukonu anya bia boy unya bi nso na nya so de fo so alu so boy se anya dai o ma mi anfa wan ko school nkate ya na ma me kro moska on to dia ni mauni on to school fees on to book when your bata we senior high school we be shop amount ni pa do ne bayin ne nya we jaso loti o we be shop amount Anas so ma me boye ya bibia kacha kwa mampa cho me sha obose eraba na opesa meye no meba be yes eraba no me sha wani monya mama papa hunu se woni butaye nti a wan mi enwu me sha obo mingu wani masida Auntie Gladys Ma facha no why mamba cho me ya chano wai afei Theophilus Obi wate o ma me so ba nyaminti afawo no na manager Auntie Gladys kan bi am cha oba no nyaminti oba wo afane ba so de me ye boni nyame de cheme no so me de le boni a cheme e mo me bo se na wa cheme no o wi ya on tele ko ni to bi the person na ya bet na me chena me shama die na ya so to be ye ni pe be that amamme ani na me ni na ntu mampa cho me da se me ma fomo na o da cheme bo sha me share me mo sense form da sem bi amaka bia me di so ama wani an Hey Theophilus akwadane ma me so twon ho pacho you mate me si akwadane me so onso aware enti twon ho mami pacho you mate Auntie Gladys boss an utio no the flow de ya o ọ̀fẹ́ lè bú ṣe àpọ̀ ẹ máa ní ní àbá ṣọ́ mi fílẹ̀ ní ẹ̀yí ẹ̀mí sẹ́mi mẹ́ ṣọ́mọ́ ẹ̀ nà mí di awọ́ mẹ́ bá máa mi nù yẹ tí ó fúnra sí ní máa mi ní jìnnà kyerẹ́
ama ye me enti ma ya oni shama kuma so ma me de kansa de kire me ba no na mo me die ontina when on chine ne hu hwe me ba ni hu ya on chine hu hwe ni ya no me buchiem me fa me jaman entina me ba bi me fa hwe me ba onu anu no tefela sote pacho mami mate ano waje akoda na town dem ho pacho mami ka chense se me ha dan a hwe no wa ma bebi amonu se me ha dan man dia ontina honum na uko school pacho me wi uko do say minna ne wi SHS na wonyem no ha just more vision 2020 no mo ahunu he me madam kwa cricket any young guy adintia adena ye rampant sa semon ku school na machia de no se pioto kwa adintia bibusa ti one senior high school pacha unko biom pacha omeko wo de obeko no bi ba de man nko Theophilus and now also your pension were free and answer home Mrs. Osi a pension for naso tisi ye hu se akodai hu wie na wotwintwa na kwam hia ho ye nyodai because ye person wo Theo uko school na ono suko school that bi mo bedi dwaso MP mo mpata mu MP ubeye district director bi wo mo kro no so ubeye nwumasua krat pani bi wo ho ubeye papa doctor ubeye nurse ubeye ni petitri a na fe maguna wo ho no o ma hwe so de esua de wabeye krata na obi ekenkan nyesa sabre na mo 19 years mo nyenye mo ho ta are ti say your boss ne ye kan ha no enne no o mayen sense form on ba che de mo kan ha bi no am de mi sa be si form mi be adwuma mo mi tipa anasma me chewo mommy hello yes mon pa che good afternoon pa che na pum ti say Nyami adu mo mpa che dama yo bia mesro se masoko to dwa nim se fa che mi okay dem ma me mo su kan nya mo fa che mu nyina ma mi mislewa okay na mema na ba fi wo wi a mema omunye obeko fie ne ya 9 months awaka na wi onko na ne ma me hwe no nko onko good year so guess de wo de so ye bata bia me hu ne me nkancho akuya o training college ohu me de Derek be ma no se ongugu so man me say akuya wi training college ko so o fitting what share wi de man 9 months o good year so obi akọ aboso me nwotwe na okọ akọ girls yamwa kwara no nkwa wo so na ne mame nkwohwe ne mame hu no kwa ya rechichi ya no be free ni mu on se nkwo se ba wa pacha wie no se ba ma we de akoda 19 years ya woni na ti susia mpasa awo ka no awo ka be ma wo ni ma wo de akoda oni ma wo ho de oni ma wo ho hwe ya girls oni ma wo ho hwe okoya den and I was some pension papa akuya to woma obi ti ne nantem sa bia nka be ya pa onko gugu so bia so single parents mama control adwo santuwa akro bia o say girls onko gugu ya so 9 months akran susu arore no awowie mama akoso achrewa mama akoso achrewa single parent yo onibio 9 months die eye de wadie na eye also de wadie na eye onko obi nso a yampre no ene ya akoda ni nkofie efi ne ye kodo
so be sure the near for Yadia Chinabrena or my Dimpa Natural Health Clinic, Kumasi James Wa. Maon Kase for Yadia any IRSA. So what the other peptic, gastric, duodenal ulcer, acid reflux, GERD, and H. pylori. Dimpa Natural Health Clinic, Ayo Kumasi Dichemso. Yana ya specialized ewo ye for Yadia Ejimo, and until Yanya Abaso body as the best center for the treatment of stomach ulcer cases. There were a variety of products, both foreign and local health. Say Oyefu no ama oyemu tutu, ana obuano, ana ama okoko na eye time. Ama utia oya den obi o ha ne de no esi na chi. Te say the obi a wanya accident, ana say bibi akoso won achi. Yehwe all chronic cases. Hwehwe Dimpa Natural Health Clinic. Ye wo Dichemso Kumasi Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa ayesone ahonya. Hello, welcome to Modern Age Jewelry. Here we deal in luxurious and quality jewelry such as platinum, gold, and silver. We have all kinds of gemstones. Just name them, my dear. We have natural and love gold diamonds, emerald diamonds, moissanite diamonds, and all kinds of gemstones. Yes, you don't need to travel across the world to buy jewelry for your weddings and anniversary. We got you anything that you ever need in Modern Age Jewelry. We have track records in selling quality jewelry to our customers all over Africa. Call us now for special jewelry for your special one. We are located at Bantama High Street, close to the Chief's Palace. Modern Age Jewelry, where quality and luxury meets modernity. Hospital. Now, Dr. Nakacho say, I gave you say, and now, one person only say, oh, I gave you say, oh, I gave you to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 petrim, from and from them, and I feel bad for another woman, and I feel HIV test up as a way. You know, over to me, I shed the amount. About when your numbers only suffer from what they eat. Our family and car for, I feel person who said, Papa will know your back, I said, Nina would be a menstrual, Sister Abedilla, going anywhere that's what your figure must wear the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from your must or for you, any STC workshop, no any teacher anymore. They are a few to other ecosystem, remember that you're not penny. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory for your free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back I have fire become once a prostate. The become prostate once and prostate enlargement. And then they can prostate. It is a prostate organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I won't for so be a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed be imagine so chana. And the other pot and say, I will ensure be a they can't bear my own shoe. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish Bema Hunsio, Senebea, or Nebe or Belsia, ne who and Quamuano ebeye ding. But Adeba Copa, air calf prostate once a mile, can say F. Johnson. Into prostate gland, no, you will be a firm, I a friend urethra. That is baby a Bema or Johnsofa. Into a honor, ye become once him. Into prostate gland, no. Idea be a say a bema engineer, net and also a yakese. Inti mostly no ye advices a bema be a say unya bear 40 years air qua and so utu anamo ever a medical services ever regular checkups at least every 6 months be a an 1 year be a ever check it on the size of the prostate no. Inti ye from the year no ye sizes are shy who say
we no size no normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni e ka no BPH, benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no e ya de ketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese. The main cause of sad and the yen share the nimbati associated with say a yini na ne ho system no ne hormones na e mane be man na eno so jojo nti e ko from no na ama prostate gland no so kese na e dey how bebre abre no mostly no e ya de bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk prostate no unyini a ebe kese nti so na papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mu a obe check on as young as no say bi a 30 years 40 years obe check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi etimede ba ma ho ne say obre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a ojunso abema na Johnson tentem nti e be friend frequent urination ojunso ya be 20 minutes na Johnson esan de no ojunso ya na Johnson san de no and a lot of times no complain and for a time nocturia which is enumere anajo Johnson nti be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no otumi sorry be 5 to 6 to 7 times. Inti sano crowd ntimi na ye. Obi so ho ase ojunso na ofili se Johnson wan Johnson nyina. Obi won se na ne bladder no ofili se still Johnson kakra e wo ne Johnson twanu. Obi so ho ase ojunso obi won se ye fe bibi dribbling. Obi won se oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi se e fa ho a. E se oba medical diagnostic services ye scans any labs e ahwe de ekoso efa Johnson ho say prostate na ya large and say other urine problems bi na wo a ni na ye be shama nti se unya sa symptoms ya e say oba a medical services na ye show nti mostly no complications or what urine prostate enlargement ne say it's mema or urine retention na chese because I want to make engine so no they be an Johnson e be aka o Johnson twanu insistano it's mema or urine bacterial infection because Johnson e say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APA no this is the case our prostate no push on urethra na ye kanu into Johnson e ba kakra na ejai eba kakra na ejai into de bia o bladder no Johnson bebrewom na ama o infection that infections ye kan so it may travel echo kidneys ehun which is ade a ehun pa and sometimes so urine retention no the urine no eye bebre ana eka wo Johnson twanu mu a move back to kidneys no your friend no hydronephrosis into that hydronephrosis aye kan Johnson na o kidneys na form and develop say MPA no they say Johnson sign come back to baby free na ama o kidneys na say ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade say ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na say bi a wenya be 40 50 60 years and that's how man develop all these symptoms na answer o de na ba and that's how de ne ba medical ne ye hwe no ne ye hu say ne prostate size no e normal na say kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no ho say bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana say ne lifestyle bi no obesisama sa complications na sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry bit me dey abroad on say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than no a bit me increasing more
sene ene bi ne se bia obedun so bebre ne ade ana bi ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na ase ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e fe be bladder stones into because Johnson no intimi ember complete no e bi ho ana crystals ne bi abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan etimi ko wura urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na intimi mba ni so moja Johnson na intimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no ena senior me kan before no say hydronephrosis no etimi damage kidneys no ena say mo amunim say kidneys de enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya de say ye ma ye ni ho ena say Johnson no so o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na unni option bia de say ye de rubber ehye o be mani eno ne ye friend catheter balloon eno nso ehun complications the brain ne discomfort ne ade ena sabio se be ma ikra we ehye ukra one ohun kafo entimi nhia because of rubber na ehye wasem ena prostate enlargement na ye kan ho asem ebetimi aba se prostate enlargement keke ebia keke na aye friend BPH ebetimi aba nso se kese na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we medie nye cancer na medie ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check you prostate size na ye hwe say we ne de abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara ne ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say your levels bi a etimi di hu say o we na for me within the normal level and I say e wo sora and I san wo biopsy I no ne ye beti prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer no ebi wo moja mu ana say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say the uhun ntem a yetimi eso ano ntem ema o the uhun ntem na say e first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but so utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho na ye fe bibi metastasis na e bia prostate cancer cells no move ko blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be mu no na afi dia too late the other complications are abrewa anka uba amedi lab ntem ma ye hwe ma wa and rules inti and only some of the things are ye be can fa prostate ho inti as I say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and ona na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana say so de ne ba amedi lab ni ye hwe no prostate ne kidneys ne bibia ye urological examination ema ye hu se bia problem bi e wo ne urinary tract ni mu ana say bibia ni ma inti amedi lab ye wo opericum opposite STC yard ena ye number of free a obenya ye wo so eni 0541 143 168 ena ye wo san wo other branch e wo mention hospital. Now Dr. Nakacho say you say we would. And now in one person who say who ya dey say oh would. Ya dey be to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer e to ni petri mu ye from and from them. And after be akwa na be go mi ya dey na wo bi. And after ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwe dia ma. Oba wonyem na person ni sa afra wo dey yi. Abafa no ye ntafo. Anasa na nine. After one person who say ba ba wo no your ba na say dem. Ni nyina mu wo dey menstru fi say abedila wo we dey ni wo dey so. Yo fidi ma so ye dey test a wo do ni na bi. Kasi e dia be dey che be hwe so fra. Yo kuma say ofori pro. Ye ni STC
da ye number die 0244 96 49 22 0541 1431 68 Amedila laboratory mo. Ashefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo Oporikum STC traffic lights na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo Opoku Transport no o hwe winsani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom Eco Tech Junction ewo winsani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra suso asunsuo na wo ya bedru STC Junction na wo hwe winsani fa so a winsa benkum so a Ubehu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services. And then try the bremono. Ya try for infertility ho ana obi a untimi wo. Ya ka infertility ana obi a untimi wo. Obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So oba ne bema bedi nhyiemu eye busumi dumienu echi. A san nhyiemu no wonbo won ho ban. Anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onyaba. Yehwe no wo ye society mu ana yehwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apaacha omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye to nsan frem se obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedi nhyiemu busumi dumienu echi asa nhyiemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye o two types basically ye wo primary infertility ni ye wo secondary infertility ye ka primary infertility ana che se oba ne bema no atena se ewo won kwan na mu a wa di nhyiemu eye busumi dumienu ni echire a nhyiemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di nhyiemu a ede yinsen ana eba aide abapen na enso science senechi ana subsequently after that yinsen no o ma try ya se o mo sa ba wubiom a o munya de o munya yinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma ede amaw yemfa no yinsen a nipa anya no empempi na so oba ne be ma tenase na yinsen ba ni epentem ede apentem ebu asem no ni ede infomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne be ma betime nya yinsen no e wonyama bi a ehwe no oba ne be ma ni mu a yemfa ne se before se yinsen be hyase ne be ma na hyase ene ye kan se be ma no on na initiate the childbearing process no enti se oba no bibia e wo oba no hunam dua no hormone na ne bibia ye okay na nsuo na e free be ma no mu ba na ye nkwamo na e wo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se yinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ansa na ye be hyase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend is semen fluid analysis a brofu mu so ye search me friend seminogram ana spermiogram de ye ne se ye de be ma no nsuo no ni ahwe nkwamo na e wo nsuo no no be ma no nsuo no sa nkwamo ano no ye wo nkwamo adodo a ese be ma bia abra ho sa ne wo no ese nkwamo adodo a ese be ma bia e wo mu ane ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwamo a ebetima ye de awo ana we ntimi hu mmema ni bi wo kra na obehu se no nsuo no beje no na nsuo na ye tintan a ye chese sa nsuo no kra no wujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkomo na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi a hyenfre na ntimi aye de akwakohia oba ne kosua no enti edikan no be ma no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC ta na afi ya ma ya tension aba oba no so ofa na oba no ne side no nso ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinsen ne yese ni fa ba ko no de mamma nya nyinsen ne se ofa na ohwe no on the other side that the first problem wo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ne nyankopon si ball no bosumi bia yese oba tu kosua na ni kosua to onim no wo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play
ansa na oba na etima aye den atukosua no first of all your hormone be a friend follicle stimulating hormone yi na be ye oba no hu nkosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na atukosua enwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a your hormone bi nso a your friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na obetu kosua no kra to no progesterone ena beba oba na wudie nim no na ba be taking the lining of the uterus se ne be ya se oba no ekosua no be hia be ma no hunsuo na se de baba kra na ebetime gina ewo oba no na wudie mu your hormones bi nso a friend prolactin ye hormone a eba oba mu a na edoso oba mu a ubehu se abre bi oba be mia no nufunu mu no ohun se nufunsuo e de efimu ba se prolactin doso oba mu a enkoka ne se oba kra wonyinse ana oba bi a omma akwala no fo no abre bi obo se prolactin adoso wo sa oba nim no omia no fo ano obo se na nufusu oba sa oba no ebe din pa sa oba no obenya nyinse eni nti ne koso ka mu se obeba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic sa hormonal test ya ye kan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni na ye bi eye hormonal test normally ye na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo enti the moment I be hu se wo de no reference range na ebro so ana ewo form na che se ye said nipa no ye hu dwuma ma eba normal reference range a ebetimi di nyinsen de aba ni na ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etimi aye de atreat that infertility issues no o ba the second part no so a oba bi wo so a na o structural problem with the reproductive organ say say baby oba no tukosua fa no obi wo ha obi say na ebi there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na answer kosua no form ebe hia be ma no nsuo na ansa na etimi nyaba no obi hu say fallopian tubes no there is a blockage wom obi wo so kra na ebi nso a there is an ectopic and anyinsen bi a e wo se na nka ekoto oba na wudie ma anto oba na wudie na esi wo tubes no ma akoso problem with the fallopian tube nti eba ne sa oba no kra no wontimi enya nyinse na wontimi nkra nyinse we nyina ya nyama ya hwe abra wo ba Amedi Lab Diagnostic Services aya kira kwan wo Oforikom SCC traffic light abra wo free Oforikom Airport junction no wonye crown aga junction na wudru SCC traffic light na so wo hwe won sanifa so a wo be hu Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic sanso na wo free krom wo ba na wo ba wo free take ba krom a wonye dru SCC traffic light na wo sa ebenkum so ubehu Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye di dwumadie fa sa infertility issues we nyina ya beji be ma hunsuo no ni ahwe nkomo no ya hwe na wode ya hwe kwan a omofa so nante broni be kan say movement obi wo ha obehu sa na ni movement no kwan so enko nim because oba ma bia bra nkomo no be hunsuo be kwa kobu oba ni nkomo no woni na ese otimi kosua na bra unse movement na ekononim na aba na chi na chese sa semen no ana that sperm cells no din se obekwa akotu kosua no by the time anipa no semen no be akotu kosua no kwa na semen na ebie ewu we nyina ya nyama ayehwe obi wo obo so no wo low sperm count the broni friend oligospermia na chese ni sperm count no ewo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye din abasoro obi wo so ana sperm na emu bi nko omonim aye friend astenospermia nyina ye di hu dwuma obi won so kra de na azoospermia kra na chese sperm cell no kra ba ko kra no kra unhu ni nyina ye urologist oba ba de ayi hu adwuma am ye hu de nti anipa no kra no wonyi sperm cell ana nkomo de de ebema oba ye de enyinse oba no nso ye di oba no hu dwuma ye bema na twa scan after scan no so ye sa be sa hormonal test ai be hwe hormones na edi dwuma oba no ansa na oba etime enyinse ni nyina ye dwuma di a edi no Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic enti ma wona nye nchetia wo Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic abra wo panyinsen wo ye oba na watena ho na wonya nyinsen abomoden esan se nyinsen ya ade bi a wo pe a ye pen intentem untwen enya mfie 38 ni 40 ko abra sa age ni wonya nyinsen kra na se ne wosi be kra nyinsen no so kra edin esan se hwehwemu ana researchers hwe se pregnancy aye over 30-40 years no edin se obun se nipa no ebetima akosa full time na etimi ayede awo enti ye bom nka ye se mo be ma mo na ye ntiatia wa Amedi Lab Service na Amedi Alternative Clinic ment na ho emma sa infertility ndidi hu nche tama obe ba na ebi kura na wuntimi nya de enya nyinse obi nso wo kura na ebi wa plan so oba akoye
ne boy den bra Medilab Alternative Clinic ne ma won kire ne hwɛ se ne be ya ebesi beboa ska wo de be kwakoye IVF ye bi kura na hunya se obe IVF e bi ya ade kitikiti bi ya hormonal problem a ebetima solve no Amedi Alternative Clinic ama ntima wona anye ntiatia wo Amedi Alternative Clinic a etwa akwan wo Oforikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima fra ye wo ahomatufo iso 0541 143168 0541 143168 ye wo Oforikom SCC traffic lights na say usai ebetima hu ye wo Mensia Government Hospital no opposite ubehu Amedi Alternative Clinic any Amedi Lab Services yadamwase aya wakadi ku kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achira ne ba che de kaya na kwanta dem ma kwa Amedi Lab wa family be ma kwa anka na ne nim se lab bi wo kumasi ya no mo etwa ebi mu no kwasam se ho de just na enya de se oferi so wa hospital na doctor na ka to say ya de se wo moje ana ko wa be so wo se wo ya de se wo moje ya de de se typhoid afa hepatitis B and C diabetes cancer ye to ni betri ye ye from ana from be ana to be so na be bo ya de na wo ana to ke kaye na HIV test after so ke ni na wo be ti ahwe dia ma o ma wo ni na be so ku sa ko fa ko de aba fa wo ye ka ko ana sa after wo be so wo se fa ka wo yo ba ha se be ma ni na wo ye menstru se Amedi Lab wo ye de ya so yo ye ma so ye se ta wo ye ka si dia de che be yo so so yo ma si ko ko ye ni SCC workshop de de ye ye expert to ana e ko si be da ye no 96 49 22